Nameless bertanya, kuasa White Tiger macam Black Panther ke? Jawapannya tidak. White Tiger dia possess amulet memberi dia kuasa super speed, super strength, super endurance, super dexterity, super agility dan juga super reflexes. Tak sama level macam Black Panther, pasal Black Panther is powered by that heart shape punya flower, tapi yang ni powered by an amulet. So lain sikit lah pada pendapat aku. Dia powered by the amulet. So yang artifact daripada Kunlun, tempat di mana Iron Fist pergi betapa belajar dengan The Monk, bunuh naga and dapat dia punya Iron Fist powers lah. So dalam dunia Kunlun tu dia ada banyak mystical beings and artifacts. Dia macam Talor lah. Kau tengok cerita Shang-Chi kan, ada banyak. Kalau kau explore dunia Talor tu ada macam-macam maknik benda. So dalam Kunlun, the Tiger Amulet tu is one of the artifacts dari situ. So panjang lah cerita dia, tapi basically the Ayala say got a hand of the amulet. Lepas tu dia bawa balik tu ke bumi tu, dia pakai untuk jadi vigilante lah. Dia pakai amulet tu, dia akan dapat dia super speed, super strength, super durability. So dia lain daripada Black Panther yang pakai a vibranium suit and dia sendiri powered by the heart-shaped herb. White Tiger punya mitos ni, dia punya lore dia tiada some story cakap dia sama level dengan Phoenix lah, ada the Tiger God tu, ada peranan dia dalam the White Room lah dan sebagainya. So yang the Ayalas pakai ni is just such a base of the Tiger God punya powers. So basically the Tiger God ni pun is a cosmic entity juga sebenarnya, yang hampir-hampir pada level Phoenix begitu tu. Aku harap mereka akan terukai lagi watak White Tiger ni sekiranya rumors yang Jenna Ortega bakal menjadi the next White Tiger. I think that would be interesting. Yeah.